je naco ntorora none nko murazi ko noroye imisiba jewe ko bucumbaza ngo ngorora imisiba ngo nko ngo yorora ngo ikoresha iki twabye twumvikana no muhungu araho yorora isazi mu giheta twumvikanye yuko yaramaze no kumpa proforma yuko tujya twe nkorota isazi zo korora rero original nk'abantu babyumva gutyo itungano nimuze ko riva hehe none ikiro c'imisiba bibaza ko ndakigurisha ngaha aho za kongorira abibaza ko mu 300 nkaguha n'ubworozi bukomeye isazi umuntu aziyororera aho dutegereza kurondera ewe mukama hariho abantu batamaramara mbega mahoro urakamahoro kwakura karushwa mbega ubu nk'ubu nta n'isoni wumva mu mutima wawe wewe isoni zihe je naco ntorora none nko murazi ko noroye imisiba jewe twabye twumvikana no muhungu araho yorora isazi mu giheta twumvikanye yuko yaramaze no kumpa proforma yuko tujya twe nkorota isazi zo korora rero original je naco ntorora Uburundi bwabuza yo bucira nayo bumira sendi dede icyo mwigira cyose mwamanuka mwaduga mwakinda mugaramye mwakinda muhagaze mbarahiye Uwiteka wampamagaye Imana irabakura ku butegetsi iki nagifatira igikombe nka kinywa kimwe cy'amaraso Yesu avuga ngo ninde unywera ku gikombe nyweraho muravaho kandi iyi tarike muyandike ku kwezi mu kwandika kandi habaho ibintu navuga ngo abantu bagomba kuba museriye ndi seriye muri iyi mission ndi sure I'm very sure nukuvuga ngo sendi the deaf dead yariyishe yica igihugu yica subwo ndayivuga ngo iki ibintu irabyangiza kandi neva yoro y'amasazi ntabyo abona Sebarundi ari mu masazi Sebarundi ari mu mitsiba kandi ikinyoma cyambaye ubusa ngo afite ngo ahantu agemura ngo ikiro kimwe kikagura ibihumbi 300 y'amarundi kinyoma cyambaye ubusa none ngo zapfuye nabonye ari kurira ngo zapfuye bazimenyemo imiti sinza bazishe sazi ziwe zapfuye ntarizwa n'abarundi bishwe n'inzara ntarizwa n'abarundi bari induta bari mahama ntababajwe n'abarundi bari muri Oman Saudi Arabia ntarizwa nuko imyaka 6 amaze ari perezida byamunaniye guhana bimunanira kuba yatanga igihugu ngo ababishoboye bagerageze umuntu ashobora kutabishoboye nka Tarawore umuntu ashobora kutabishobora nka Kagame ariko akagerageza nka Museveni akagerageza nka Ruto akagerageza nka Samiya rwose ntabwo abantu bafite ubushobozi bumwe ushaka kutagerageza nka Putin ntugerageze nk'aba perezida nyine bahambaye mu bihugu byabo bubaka ibintu bidasanzwe bikeya ufite ariko igihugu cy'u Burundi sinzi ko abahanuzi babyumva cyangwa amadini abarundi bararira ukajya ubyumvira mu nyama mu mitsi n'amagufa n'imisokoro wumva amajwi y'abataka n'abatabaza koko ntiwajya gusaba ubutabera ngo babuguhe ntiwarengana ngo upfe kubishika ko bakurenganure ntusonza ngo uvuge ngo ejo ndajya ntuvuga uti mbuza akazi bahita bakubwira ngo jya korora isazi ibisubizo neva habene gihugu ntacyo bibamarira nta nicyo bivuze
ahuza abamenyesha amakuru ibibazo byose bakabibaza, akagaruka bikiri kwa kundi, ahubwo harimo ibindi bishya. Rero barundi bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, Imana ibagaruriye igihugu mu biganza byanyu. Imana ibashubije igihugu, isi hazari imungu zikajya, inanda zikajya. Murundi wese ahari ritangaza ryumve cyangwa ubyihoze, ariko Prophète General Martin, Imana ibagaruriye igihugu mwanka mweme, bagwana batagwana, mukinda mugaramye, mukinda muhagaze, muduga mumanuka. Abadede Evariste Ndayishimiye niwe wanyu, kandi nawe itarike muyandika ntabwo yemerewe kubandanya atwaye ngo ararangiza manda ya wapi, kuko akane kutijyana kw'imbere urugutegereje uzarira nk'agahinja, uretse ko udakwiye kurira ahubwo uzicuza ibibi wakoze. Sinzi ko Imana izagukora ku maso ukabona ko wayoboye nabi ugakora nabi. Je tunihoza ibyo by'u Rwanda n'ibya Kongo, ishyaka urwana, intambara urwana zimariye icyo abarundi. Tubyemere ko u Rwanda ari rubi, rugustressa, rukubujije iterambere, rukubangamiye. Abarundi ubamariye iki muri ibyo byose? Ubafashije iki? Imvura ntabwo nje kukubwira ngo Imana izakora, Imana izabirema, ngo Imana izabigenza. Oya, s'il vous plaît, amaraso araseseka ntayogwa, amazi yarenze inkombe, kandi ibintu byageze iyo tudashobora kubigarura, byageze iyo birenze aho ngewe ushobora kuvuga ubu. Rero CNDD-FDD gusambuka ko muzi imvura yo kwa Kanigwa, ikirere cyayo, CNDD-FDD amabarabara yayo, CNDD-FDD akagozi kayo, abadede mugwiriwe n'ibuye rihambaye, n'ibuye rihambaye. Icyo nzi cyo Imana ibaciye ku ngoma mu buryo buri urgence express ponctuel. Ndabizi ko imbonerakure ziri buntuke, ziri bubirwanye, ziri bubyanga, ariko salute. Ndetse shimira wakanze subscribe cyangwa se saboni, thank you. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, ni Prophète General Martin. Evariste Ndayishimiye n'abamushyigikiye, uko umunara w'ibaberi waguye ugahirima, uko Uwiteka yasenye Babuloni, niko ibi bigiye kugenda. Fata ikaramu wandika. Iyi ngoma, haba hari abapfumu barenze ibihumbi, haba hari abasenga barenze ibihumbi, ko Sebarundi hari imwemu, ziriya mwemu mubona zamufashe akikorera umusaraba, usigaye akawuha umugore wiwe, usigaye akawuha umwana we, nk'ubukunguzi, nko gusara. Ni imwemu mbi ibiri gufata igihugu. Mu busanzwe umusaraba twikoreye ntabwo ari uriya, hari umusaraba akwiye kwikorera w'ibibazo by'abarundi, apana kwikorera ibiti. Hari umusaraba wa politike mpuzamahanga agomba kwikorera, akarengera abarundi n'uburundi, apana guheka ibiti akirirwa bibungana amasazi, bipyera imitsiba. Ya rero navuga ngo wamaze gukatigwa, uranafatwa, wamaze gusenwa. Ibi mvuga ntabwo ari nka bimwe Trump ari kuvuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi mvuga ntabwo ari bimwe Nevana wavuga bisa na comedy, cyangwa nk'abo muri Ninde, nkunda kugushyiriramo Ninde. Wowe ibintu ukora ntayishimiye, birenze ukwemera, birenze ukwemera.
abantu bakurikiyeho kugira ngo babone uko biba igihugu bakinyunyuza, ariko ntabyo bazarya. Mushamu mbwire nanjye mbirahire cyangwa mbisinyire, aba bantu bibye ubutunzi bwinshi ntabyo muzarya, n'abana banyu ntabyo bazarya, n'abagore banyu muruhiye ubusa. Ubusa koko muri abicanyi, kandi kwica nta guverinoma itica, nta benshi barica, nta n'umwami ngo utwarire inkota ubusa. Nanjye nakicwa, ariko sendi de defudede mwararengereye vrema. Burya urakabona wica abantu, abasigaye ubaha amabarabara, urakabona wica abantu, abasigaye ubaha umuyaga nk'ubu, ubaha amazi, ubaha ubuzima bashyikira. Uzi buno kubona inzu yo gupanga mu gihugu cy'u Burundi, uzi buno kubona indagara mu Burundi, uzi buno kubona ikiro cy'inyama gifata ibihumbi 50 y'amarundi, 25,000 y'amanyarwanda. Izo nyama hari ubwo zagura nde? Gusa ninde uzongera kuzisoma? Irengarenga ivoka ikagura 5,000, irengarenga umufungo dodo ukagura inote ya 2,500. Perezida akaryama agasinzira, akajya ahantu agakina komedi, akaririmba, akaryoherwa, agatazira. Abo bose mubona ufite umwana yagukunze, yaguhaye views na like. Documentation Beseri ni ibigo bibiri bikomeye ariko bishinzwe kubabaza abarundi no gucinyiza abarundi no kuriganya no kwambura abarundi utwabo. Ni ibigo bibiri uwanze kuba umudede afite amafaranga niho bamujyana. Ababikoramo n'ababiyoboyemo muzahakura icyo nakita imbwa yiruka, ibisazi. Harimo ababonamo akazi bakagira ngo barose akazi, mamurose umujinya n'umubabaro n'ijisho ribi ry'Imana. Sebarundi ndi kuri yo, iyi komite yose y'abantu 8 bakomeye kuruta abandi, igihugu mwagihinduriye oreri. Ubu si Burundi rwose tuzi, isura y'u Burundi cyangwa se akureri y'u Burundi cyangwa se abarundi tuzi cyangwa se Burundi. Ntabwo mwe mwabuhinduriye oreri, ubu si Burundi twari tuzi. Ikibabaje nuko mutanabibona. Utatse inzara agwanya igihugu, utatse ubushomeri arwanya igihugu. Ni ikipinga. Ikindi kibazo kivutse ni u Rwanda. Ikindi kivutse n'abantu ngo bagwanya neva, ngo barimo indani. Reka mbabwize ukuri, Mukanda yishimiye unyumve, Muka Reveriyano unyumve, Muka Ndabirabe unyumve, Muka Generaze Ndabirabe, Muka Ndakugarika unyumve, mwese mubyumve. Mwakoze nabi. Koko Uburundi, ubu umuntu wese arigwariza. Ntabwo Burundi bugitegereje ko perezida yabuvuganira, ntabwo Burundi bugitegereje minisitiri ubanye n'amahanga ngo agire icyo akora ku barundi bari hanze y'igihugu, ntabwo Burundi bugitegereje ko hari ingingo zafatwa kwimbura hagira igihinduka. Ntabwo Burundi hagira ubyandika muri komenti harafunguye, ambwira ahantu buno mwene gihugu aho aherereye hose mu ntara zose wakiziga ngo aratunganyirizwa cyangwa ahabwe agaciro mu kiyumviro cye cyangwa mu ntekerezo ze, hagira ikintu ashyigikirwamo. Kereka kwambara impuzangano y'abadede ukajya mu ibarabara ukajya uvuga uti sendi de defudede ramba, kenyera zigume, bwira ijambo, bwira ijunja, ibintu nk'ibyo. Rero muri uku kwa kane Yesu azabaha siripurize
mu kwa gatanu abahindi, mu kwa gatandatu abahindi, kandi we nzi neza ko umugambi we n'intego ye nta saha nta muntu utabiza kurenga abarundi badatabawe. Naho izindi nzira zose zaranze, ubundi buryo bwose byaragoranye. Buno rero ikigiye kubaho ni ubutabazi buririjas buturutse kuri Data na Mwana n'Umwuka Wera cyane rwose. Ibigiye kubaho ni ubutabazi buvuye ku Mana. Ayo makuru ndayafite. Ubutabazi buraje irijase bwihuta pongituwere 100%. Usabwa kuba perezida agiye kuba perezida, usabwa gupfa arapfa, usabwa gukira arakira, usabwa kuduzwa araduzwa, ukorogwa nawe aramanurwa. Hano hagiye kuba ibyera n'ibyirabura, hano hagiye kubaho inzira ikomeza n'inzira irangira, hano hagiye kubaho stop hanabeho go, no why. Hano hagiye kuba ibintu bitari biriya uruhenda abana, utuntu turaho, tundi turi hariya, tundi turi hariya, biciriritse, bisanzwe, byoroheje. Oya, ibije mu isezerano rya kera Imana igeze ibwira Yeremiya ngo nasanze wigaragura mu ivata n'isayo y'ibyaha, ngo ntawigeze akugirira impuhwe cyangwa imbabazi, ngo nuko ngo ndategeka ngo baho. Iri ni ryo jambo rigiye kubaho, authority, gutegeka, ubutware, ubushobozi. Uwabwirwaga kubaho nika nanjye ntegeka rwose. Uteze ugutwi, tega ugutwi ku giti cyawe, ku buzima bwa personnel no ku gihugu. Imana iravugira ijambo ngo baho, irategetse baho, Burundi irategetse baho. Kandi umuntu ukwitambika, yewe nashaka abe Rwanda, nashaka abe Amerika, nashaka abe umuntu wakitambika umugambi n'intego y'Imana ngo ijuru ryavaho n'isi kava hari ku ijambo Imana yavuze. Niyo mpamvu rero hano duca urubanza mu kuri no mu mwema. Imana rero ikimara kuvuga ngo baho, mu busanzwe iri jambo icyo risiguye cyangwa risobanuye, bivuze ngo izategeka izuba yumishe kugira ngo unywe, itegeka imvura igwe kugira ngo ibyo wabibye byere. Abo ni abakozi bari gushyira mu bikorwa ijambo rivuga ngo baho. Imana izategeka Sazari cyangwa se Kayizari mu ngingo zizafatwa zose, abajenerali bateranya, abaminisitiri, abadepite, abakenguza amateka, ni ijambo rivuga ngo baho, baho. Hano ho bafite sorogo ivuga ngo umuturage ku isonga. Imana iravuga ngo baho, izategeka abarozi kutakuroga kugira ngo ubeho, izagenda ifunga amaboko yabo, izagenda iba n'ibintu byabo, izagenda isenye amarume nucleaire yubatswe yose yafate mpiri ku buryo ntawe ushobora kuyarasa. Kandi bo bifuza ko wapfa. Abantu bahera rendi bashakisha icyakwica, indi rendi ikagera. Mwabonye hano bavuze ngo ngo kuki narokotse muri jenoside, ubundi ninjye wari ukwiye gupfa, sava. Ariko Imana yarategetse Prophète General Martin ngo mbeho, nuko ndiho. Aho rero abakurakariye bazakorwa n'isoni, abakurwanya uzabashaka ubabure. Baho. Iyo haje iri jambo ngo baho, baho, iryo jambo Imana irivuga uri amazi mu nda ya mama wawe, amazi akavamo inyama, inyama zikaza kwiremamo imitsi, imitsi ikaza kwiremamo ibindi bintu, amagufa n'imisokoro. Baho. Mama wakagutwita ku itegeko,
nta bushobozi afite bwo kugukura mu nda ye, n'imiti yayinywa ukagumamo, kuko Imana avuze ngo baho. Yakubitwa ukabaho, icyaba cyose urarinzwe. Ijambo rivuze ngo baho rikaba rivuzwe n'Imana. Ubu uriho muri parite ebyiri, hari ukubaho k'uyu mubiri ukabaho, hari no kubaho kw'iteka ryose ukazajya no mu ijuru. Byose rero Imana ntiza mu buryo bumwe, iza mu buryo bwose. Ni ukuvuga kikubwira ko muri kumwe, iza mu gice cy'umubiri ikarwana intambara zo kugira ngo umubiri wawe ubeho. Ariko kwari ukugira ngo wowe ihite igukora ku maso ubone ko no mu mwuka naho ukwiye kuba uriho. Rero baho 100%. Rero Uburundi bugiye kubaho, nawe ubwawe ubeho, nta muntu ugomba kukubuza kubaho. Ninde? Niyo mpamvu nibi byose Imana ibihagaritse kugira ngo mubeho. Imana igiye gufunga amaboko y'imbonerakure. Imana igiye gusitopa ibi bya CNDD-FDD. Koko ubukene uko buduga burakwambura kubaho. Uburezi bwaranze, abigisha barahunga. Ubuvuzi buranga, abavuzi barahunga. Igisoda kiranga, benshi baragitoroka. Ni mu Burundi ndi kuvuga, ntabwo ari ahandi. Amabarabara biranga, ibitoro biranga, amahera mva makungu biranga, umwavu biranga. Yesu yigeze agera ahantu ngo arambuka ajya mu Basamariya. Abasamariya n'Abayuda hariho ukunenana. Ijambo kunenana sinzi igisiguro cyaryo, ariko abarizi muze kurisigurira abandi muri komenti. Hariho hutututsi nk'iki gihe, Yesu arabihuza. Ariko buno ubona igice kimwe cy'abapagani ngo n'abatutsi, ikindi gice cy'abapagani ngo n'abahutu. Imana yaremye umuntu umwe. Abazungu baraza babiba imbuto shitani ibakoresheje. Ke problème habaye iki? Uyu mugore aravuga ngo ntangajwe n'ukuntu ungiriye ubuntu ukampa amazi yo kunywa. Avuga ngo iri riba ryacukuwe na Yakobo, uje gushakaho amazi. Amazi y'iri riba yayahaga amatungo ye n'abana be. Biza kurangira uyu muntu witwa uyu mudamu w'umusamariyakazi, biza kurangira abaye umwe mu bakristo beza kandi b'umugisha, kuko wiyumvise ineza n'agakiza kava ku Mana. Uyu munsi wa none dufite abantu batumva ijambo ry'Imana, batumva guhinduka, batumva impinduka, bafite ikibazo gikomeye mu mitwe yabo. Nigarukire kubwira ijambo. Iyo Bibiliya ivuze ngo iriba ryacukuwe na Yakobo, Yesu yarabambwe n'iriba ryafukuwe. Yesu yavuye amaraso, iriba ryafukuwe. Abantu bararushye barondera akagakiza ndi kuvuga. Abantu barangijwe uyu mugisha ubu wacu. Ibyuzuye isi n'ibyituye n'iby'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo sahizi hari iriba wakabaye uvomaho. Ariko kubera hari amategeko kuri aya mariba, amategeko y'abadayimoni y'abamedi n'abaperesi, iri riba hari abantu bari bashinzwe kuvoma mu gitondo barabaga. Iri riba ryari rirerire, bagasiga baripfundikije igitare kinini cyane kubw'itegeko ryagengaga kugira ngo abantu b'abakobwa batari amasugi, ibicibwa batarikandagiraho, koko ari iriba batarigeraho. Hari amategeko navuga ruta y'abamedi n'abaperesi. Uyu mugore yagiye kuvoma kuri aya manywa ya saa 7-8 mu butayu, mu bugaragwa, ari nk'igihana arimo. Kandi ibihugu by'ubutayu muzi ko birimo umucanga
ugizwe na sikoropiyo nyinshi cyane. Ririya zuba ry'isaa 8 inka zishoka mwese murarizi, no muri Afurika riba rijegeza umuntu. Uyu mugore niho yahuriye na Yesu. Kuki Yesu yaje kuri iri zuba? Kuki Yesu yagiye hariya hantu ko tereta y'igihe abandi bahagira? Kandi byari bibujijwe ko abagore n'abakobwa amasaha yo kuvoma ahura n'ay'abagabo n'abasore. Kuko icyaha cyo gusambana kiriya gihe baguteraga amabuye. Uyu nk'umugore w'igicibwa wari ufite abagabo 5 n'uwo bararanye utari uwe, ahahurira na Yesu. Kubera iki abantu bafite ubugome ndengakamere? Kuki inzego zitababarira bene igihugu bazo sibayobore inzira itari y'amaga na kageni n'ibibazo n'intambara? Kuki ibihugu amareta hadashobora kugira imbabazi nk'izi ngizi Yesu yagiriye uyu Musamariya, ngo n'abandi bemerwe bahabwa uwo mugisha, bahabwa uwo mwanya, bahabwa icyo cyubahiro, nabo nyine bagike kumugisha? Rero iri riba yitwa Burundi, hari abari kurivoma n'abatazi uwaricukuye n'uwarifukuye, wahanze Burundi, wabo waharaniye independence, ubwigenge. Abarundi barasanye kugira ngo bubu Burundi. Hari abantu batazi amabuye y'agaciro, imyaka yose acukuwe batabona inyungu yayo. Abantu batazi igisoda cy'u Burundi ngo babone inyungu yacyo. Abantu batazi iriba Uburundi. Ni bandi bari kuvoma Tanganyika ngo nabo bibagirira umumaro? Iriba Uburundi ni bande bari kurinywa kurivoma ko ryafukuwe na basogokuru? Ni ukuvuga rero uyu mugisha harimo abandi bantu, hariho amabwiriza kuri iri riba kandi mabi. Ibi nibyo Yesu aje guca rero, ibi nibyo Yesu agomba guca. Umurunda hava kagera hakarivoma, abantu bari gupfira za Nduta, abandi bari gupfira Mahama, abandi bari gupfira Oman, abandi bari gupfira Saudiya. Nyamara indirimbo y'igihugu ari imwe, idarapo ari rimwe, ururimi ari rumwe, igihugu cyarikukiye. Numara wikorera imisaraba, uyikorera abawe n'ibyawe, mujye mu nzira, ni imisaraba iva hirya. Ya Barundi kazi, marayika uje kubatabara, Imana yamutanze yamurekuye, kandi icungu mwayirose, kandi kimaze Imana yakironkeye, kandi iryo zuba rirabarasiye, kandi uwo museke urabatambikiye. Mbifurije kuzaba muri Kanani mutajyana, kandi ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu, kandi ntimuzarangare cyangwa musamare. Uhoraho abahera ubuntu, umutima wo kuba mu nyishu. Nkuko mwihanganiye ibibagerageza byinshi, munihanganire inyishu. Ya turagushimiye Mwami Yesu, ushobora byose, usumba byose, uha umugisha umuntu watangiranye natwe akabasozanyije natwe, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Tugushimiye ibirangira, tukuragiza n'ibisigaye, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.